Zašto su sovjetski satovi preplavili Jugoslaviju? Za mnoge Jugoslovene švajcarski satovi bili su san, ali realnost su im bili sovjetski satovi. Gotovo svaka kuća, ili makar neko u porodici, imao je bar jedan ruski sat. Kod nas su posebno bili popularni Poljot, jedan od prvih modernih sovjetskih satova. Raketa, robusna i izdržljiva. Brend nastao u čast Jurija Gagarina i osvajanja svemira. Slava, poznata po elegantnijem dizajnu i čuvenom duplom barel mehanizmu koji je omogućavao dužu rezervu snage. Šturmanski, prvi sat u svemiru. Sat koji je Jurij Gagarin nosio tokom prvog leta čoveka u svemir. Vostok, satovi pravljeni za vojsku i teške uslove. Najpoznatiji modeli bili su amfibija i komandirski. A tu su bili i Luč, Zim, Pobeda, Kirovski i drugi. Ali nisu samo sovjetski satovi preplavili tadašnju Jugoslaviju. Tu je bila i druga sovjetska roba i tehnika, a za to je postojalo nekoliko veoma važnih razloga. Nakon Drugog svjetskog rata, svet se podelio na istok i zapad. Jugoslavija jeste bila otvorenija od drugih socijalističkih država, ali su sovjetski proizvodi i dalje bili mnogo dostupniji običnom čoveku nego skupa roba sa zapada. Pa tako i satovi. I upravo tu dolazimo do prvog razloga njihove ogromne popularnosti. Dostupnost. Sovjetski satovi bili su lako dostupni, a izbor modela bio je ogroman. Nisu svi mogli do Trsta po Swiss made sat. A kada smo već kod Trsta i švajcarskih satova, moramo pomenuti još jednu veoma važnu stvar. Cenu. Ruski satovi bili su daleko jeftiniji, čak i od popularnog Darbila, koji je važio za jedan od pristupačnijih Swiss made satova. Posebno 60. godina. Sve moramo posmatrati kroz tadašnje plate i načina života. Većina porodica živjela je od jedne plate. Plaćala se kirija, gradile su se kuće, kupovao se namještaj. I jednostavno nije bilo svejedno da li će neko izdvojiti četvrtinu ili pola plate za sat. Mnogi će danas reći, pa sat nije bio neophodan. Ali upravo tu dolazimo do sljedeće stvari. U to vreme sat jeste bio neophodan. Ne kao prestiž, nego kao alat. Nisi mogao samo izvaditi telefon iz džepa i provjeriti tačno vreme, jer tada nisu ni postojali. Javnih satova bilo je malo, a tačno vreme često se usklađivalo preko radija, kada bi spiker rekao ono čuveno: sada je tačno toliko sati i toliko minuta. Mlađima će danas možda zvučati neverovatno, ali postojao je čak i telefonski broj 95 gde se moglo čuti tačno vreme. Mnoga zanimanja zavisila su od preciznosti. Vozači autobusa, mašinovođe, milicija, činovnici, radnici u fabrikama, skoro cela radnička klasa. Dakle, tada, tačnost je bila luksuz. Radni dan često je počinjao i završavao se navijanjem sata. Kada sagledamo sve ovo, sovjetski satovi bili su tačno ono što je prosječnom Jugoslovenu trebalo. Jeftiniji od švajcarskih satova, a dovoljno dobri i pouzdani za svakodnevni život. Potrebno i dovoljno običnom čoveku. Možda nisu bili luksuzni, možda nisu mogli prići Švajcarcima po završnoj obradi, ali su trajali. Lako su se servisirali i bili su jeftini za održavanje. O tome i danas svedoče mnogi primjerci sovjetskih satova. Iako su kućišta izgrebana, brojčanici izbledeli, a kazaljke izgubile sjaj. Njihovo mehaničko srce i dalje kuca. Sovjetski satovi ukratko, pouzdani, dugotrajni. I u to vreme smatrani su pametnom kupovinom. Oni su pomerali granice, leteli, ronili, putovali u svemir, ali su isto tako pratili ritam života običnog čoveka. Mnogi od njih i danas su porodična zaostavština. Čak i kada više ne rade, i dalje čuvaju uspomene. A oni koji još uvek rade, kucaju pravim emocijama.